Veliki pozdrav, dragi moji gledalci. Evo nas danas. Smo u Memićima na pijaci. Evo već je 7 sati i 15 minuta, a pijaca je parking prepun. Znači parking je prepun. Pogledajte i sami. Ovako rano dijaspora je došla. Idemo da vidimo šta. Idemo da vidimo šta danas ima. Vidite to grca, poštovani gledalci. To grca već sad. To grca već sad. Evo vidite kako je to. Idemo da vidimo. Veoma su velike gužve. Vidite koliko se pijaca proširila. Idemo sada prijeći. Kupce su poranili i prodavci. Dobro jutro, kako ste? Jeste dobro? Evo dobro. Svega ima na raspolaganju. Lijep je dan, nema kiše. Tradicionalne nošnje. Dobro, da to malo prikažemo našim gledalcima. Svaka čast. Ovo je sve ručna izrada, je li tako? Prelijepo, zaista prelijepo. Sretno se prodajom. A gdje si, prijatelju? Evo kako si. Evo dobro je, vala. Malo sam uranio da snimim dok nije ugrijalo. Svega imaš. Rasada još. Kako paradajz? Paradajz ovaj čupani, 2 za Marko, ovaj Mark. Aha. Dobro, ovo su lubence i dinje, je li tako? Lubenca i krastavac patliđa. Dinje danas nema. Dobro. Ima lijepi robi vam. Dobro. Evo rodila paprika, gledaj. Svidio, rodila na struku, kak ste dobro? 7, skoro pola 8, a već je ugrijalo kao da je 12. Topal dan, ja sam malo uranio da tu sve zabilježim. Dobro, idemo. A gdje si, prijatelju? Evo, kako si? Evo, sad kažem njoj, rekao, uranio sam, ugrijalo već sad. Neki bolje sima, sve. Vruća ba. Hoće bi nas kao 3 stepeni. A evo, dijaspora je došla, vidim, gore na parkingu. Jes. Dobra prijatelj. Ako Bog. Biće. Imaš li jagode? Nema. Nemaš jagode. Nema, sad ima jagode, ja sam koji teško. Ja, siju i privatno, ja? Dobro, da to malo zabilježimo. Šta ima inače onako? Ja, biće ako Bog da. Evo, grca odozdu. Sam ja došao s autom, gužva. To poslije se neće moći proći. Neće. Već je rano, vidiš. Evo, da to sve prikažemo našim gledalcima. A ovaj paradajz je plastenički, je li tako? Ovo je ovo. Ovo je uvoz sve. Sve uvoz, aha. Krastavac je počeo domaći, krompir, nikica, kupus. Dobro. Paradajz još uvoz. Nema šta nema. Kako ste, gospođe, ste dobro? Evo, dobro. Idemo dalje. Prijatelju, vidimo se. Evo idemo, poštovani gledalci, dalje. Vidite koliko se to proširila. Koliko se proširila pijaca. Ljudi grcaju. Sadovi se kupe na sve strane.
Miriše pečenje. Miriše pečenje. Evo vidite kako je to. Kako je to moj prijatelj napravio. Kako su to moji ljudi pripremili. Kako je, si dobro? Evo, dobro. Gdje si prijatelj, kako si, dobro? Evo, dobro je, vala. Kakva je situacija? Miri. Miri. Nemam šta da Šta ima kod tebe? Evo. Uraniš svaki put. 0,3 budemo ovdje. 3. Svaka čast. Evo ja sam sad pa drijema mi se. Evo i danas će biti pijaca stvarno. Dijaspora, gore vozila grcaju. Pošto je Bajram već. Jest. Dobro je. Kako cijena janjetine? 45. 40, pustio si. Ajde. Ali je janjetina. Dobro, a piletina? 15 smak. Dobro. Onaj 15 kad vi ne znam kakva cijena. Ma ja. 15. Dobro. Mada ćemo biti i janjetinu pošto neko malo da se uspijemo. Dobro. Idu još. Super, evo poštovani gledalci. Kad poželite dođete ovdje na pijacu kod ovog mog prijatelja Memić i kupite i milujete se po stomaku. Profesionalac, što radi. Vidimo se, prijatelj. Ništa, živi bio je izgled. Kako si, dobro? Dobro jutro, kako ste? Dobro jutro, kako si mi ti? Evo, dobro je. Jes, jagoda. Rodila, kako ide cijena? 4 marke kila, 4 marke trešanja kila, jagoda kila, krompir, da berem krastavce, Dobro je. paprike posadila, cvatu, Mogu ti reći da je ovo proljeće bolje u odnosu na prošlo. Jest mašala, Ona... 4 marke jagoda, trešnja 4 marke, eto, orasi 16, luk marka i pol, sveza. Ovo su jezgra, poštovani gledalci. Za baklave ide Bajram. Za baklave ide Bajram nam, ako Bog da. Trešnja 4, jagoda 4 marke kila. Izvolite. Dobro je, super. Najjeftinija sam ovdje u pijaci. Svaka čast. 5 maraka su svugdje jagode, trešnje, a ja sam da prodam. Da berem dalje. Pametno, bolje je to popustiti na cijeni malo i da ne kalira roba. Ja. Odlično. Ja tu dadnim i jeftinije jer imam da berem još. Stvarno, u 67. se penješ na trešnju? 67. ja se penjem na trešnju. Samo pozdravi zeta Mujagu kad budeš najbolji čovjek iz Vukovina. Njega poznaje posebno. Evo nas, nastavljamo dalje. Nastavljamo dalje ovdje na pijaci. Snima, rođak! Kako si, dobro? O, kralju moj! Snimi ovog pčela, bozi! Evo robu ćemo da snimimo. Lijep je dan. Grca gužva, idu stranci, gore je pun parking, evo ih idu. Marka dvije. Kako im bude tu? Rođak! Evo idemo. Poštovani gledaci. Evo ljudi sve imaju. Pogledajte stvari.
Evo ovdje su vam. Eto ja išu snimi tamo. Malo što snima, rekla i tebe snima. Evo idemo ovdje, vidite. Veš mašine, frižideri. Ovo su uglavnom polovne stvari. Evo vidite frižideri. Zamrzavači, peći. Evo mi to prijeđemo. Evo vidite, ljudi imaju ovdje, dođete u Memiće i kupite sve što hoćete. Evo sad ćemo proći da prikažemo. Super, hvala na pitanju, dobro, nikad bolje u gradu. Jel da? Jeba. Šta ima inače? A vi kako ste mi? Eto, došli smo da vidimo šta vi radite. Pa eto, malo iznijela ove robe, eto. Nije mi nužda, ali dosadno i u kući sama živim. Ma ja, šta ćeš? Malo da vidim naroda, dok Jest. nisam još, ne daj Bože. Je, Je. takav je život. A Evo. super, mašala, alhamdulillah. A ja, Nisam bolna kako, dobro, ne daj Bože gore. čovjek mora da se bori. Mogu, ali eto, mogu. I eto, hoću da poselam i svoju djecu, unučad, svoje 9 zlatnih unučad, zetova, svoju mnogobrojnu rodbinu, vas najbolju moja TV. I sav svoj komšilu Kurajinцima i svima želim sretno nastupajući Bajramske dane. U zdravlju i veselju da zapamtimo 105. Eto, pridružujemo se. Veliki pozdrav i za vas i za vašu rodbinu. Eto, hvala. Eto, živjeli. Sretno sa prodajom, gospođa. Također, Ajde, prijatno. sretno. Evo, nastavljamo dalje, poštovani gledalci. Evo, vidite. Jesam nam sina zaboravila, sina i snagu, ja. Ali nisam pomenke nikoga, hajde, svoju djecu. Znaju oni. Ja. Vidimo. 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 Tu već grca. Već je vruća. Velika toplota. Akcija čarapa, rabe da nas narode, čarape, gače, veš, bokserice. Ajmo čarapa, gača, veša, bokserica. Kako je, prijatelj, dobro? Kako ti ide? A, imaš svake robe, bo. Ima svašta, svašta. Cijene su pristupačne, jesu? Jašta se Boga. Dobro je, bit će ako Bog da danas. I dijaspora je došla, vidim goru na parkingu, ne mogu da nađu mjesto. Ako Bog, Evo, sad to grca. ako Bog da bit će svega. Bit će dobro ako Bog da. Da bazarite ako Bog da danas. Košulje. Slobodno ti s njim, slobodno. Tičaj gore šta s tobom s tim. Ovaj ovdje, dobro, dobro. Nek ide na YouTube. Snim ti ovdje. I to je vaše. Moja Google. Dobro. Evo oprema za telefone.
maske za telefone, nosači. A vidite, vodootporne su. Ali sad nije ni jedna kamera. Evo vidimo. Idemo dalje. Ovdje imate svega, poštovani gledalci. Znači, obuća kako god želite. Evo imate svega ovdje. Evo vidite, robe su. Prepuna je roba. Jedno sivo, jel? Evo vidite svega. Ljudi su prodavci uranili, iznijeli robu. Vidimo. Robe su naložene. Evo vidite. Bušilice, brusilice. Znači ovdje imamo. Ovdje imamo svega.
Evo sve dobri bicikli. Bicikli su, možete kupiti bicikle. Šta te zanima? Bravo, koji? Evo ovaj ti je skup. Ovaj ti je skup. Nije ovaj ti je skup. Daj gore najskupi, daj da bude. Evo poštovani gledalci, ovo vam je sprava za meljenje voća. Voće je rodilo ove godine, tako da... Dobro, prijatelji, ti si ovdje svake nedelje, jesi? Dobro. Dobro. Mora taj cip još malo da spusti ako jedno 5 cenata. Aluminijsko biciklo sa diskom, nema šta ulagati. Evo vidite, ovdje imate sve. 5 maraka, biraj ovdje, 5 maraka, biraj ovdje, 5 maraka, biraj. 5 maraka, samo biraj. Nova njemačka roba, 5 maraka, samo biraj. Tako kaže drugi. I prodaju za svakog konešta, ima i za djecu i za odrasle. Mi smo iz Živinica, stranica, zapratite odjeća Nira od četvrtka do nedelje od 9 sati navečer, od 21 sat. Znači, akcija je skoro svaki dan. Evo poštovani Dobro gledalci, došli svi. čuli ste sve, zapišite podatke. Zapratite stranicu odjeća Nira. Šaljemo brzom poštom, sve je dogovor, zovite na broj, pišite, Messenger. Prijatno. Hoćete još nekog pozdraviti? Pozdravimo svoju ekipu normalno, naše kupce širom Bosne i Hercegovine. To je to. Evo sad ćemo malo da vidimo robu. Danas je akcija, danas je akcija, danas je akcija, danas je akcija. Vidi vamo robe, sve na 5 maraka, vidi vamo robe, sve na 5 maraka, vidi robe. Vidi robe, sve na 5 maraka, vidi vamo robe, sve na 5 maraka. Nema, sad je danas akcija, danas akcija, danas akcija. Daj mi 5, evo
Patike 10 maraka na kamari ovdje, ženska obuća 10 maraka, patike 5 maraka. Krenulo. Evo televizije bili. Evo ih. Bratu, snimaj 100 maraka bicikla. 100, sva. Od ovog smo djecu u školu kod Ivici, kao pijace. Jedan je ljekar, jedan inženjer. Sva su nova, je li tako? Polovna, sve. Aha. Ali dobro. biramo po Ali švajcarsku. rekao bi sve da je novo. I sve motamo u čebad, pogledaj. Jedini ja u Bosni motam u čebad. I kažu da sam lud, da nisam normalan. Radi oštećenja. Da nemojte da se ne ošteti. Jebote. 100 maraka. Pa nije skupo, šta je 100 maraka, ništa. 3 kile kafe. Daj mi 100 maraka. Daj, čekaj. Stvarno. Televizor, bude snimanje. Oni su bili se. Ljudi od čega mi školujemo, djecu od čega se hranimo. Državi dažbine, sve moram platim. Gdje je sad za ugalj, za drva? Stvarno super bicikla. Malte ne novo. Te ne novo, pa biramo gore. Vidiš će badi, pun kombi će badi, motamo svaku biciklu u čebu. Mogu ja proći preko. Samo ti šetaj gdje god hoćeš. Evo, poštovani gledalci, dođete ovdje kod ljudi. Bicikla su Sve polovo. moderna. Sve polovno, ali kao novo. Evo, mi ćemo ništa, da imam sito, čekao, možda imam. Čekaj,
Eto, prijatelji, sretno sa I prodajom. tebi živ, ti meni bio 100 godina. Sve najbolje, živi bili mi svi na televiziji koji gledaju. Hvala puno, vidimo se. Sve po 10 ovdje. Na štandu 10 maraka. Danas se rastodaja, danas se rastodaja. Sve po 10 maraka. Sve što god radite. Samo po 10 ovdje, velika akcija, velika akcija. Kako je drugi, dobro? Kako je, šta ima? Evo, dobro. Akcija i danas. Velika akcija kod Hande. Ide Hando brzinom. Ide Hando brzinom, gaz, gaz, viraj. Majica po 10 maraka danas ovdje, rasprodaja. Pogledaj. Od 15 na 10 maraka ovdje, biraj. Svega imaš drugi. Čega je rane? Ovo je tvoj štand, jasno. Jesi. Rasprodaja, rasprodaja danas ovdje, kod Hande, kod Hande. Ide Hando brzinom, rasprodaja. Samo biraj, samo biraj. Majica, trenerke, nema čega nema na štandu, sve po 10. Od 15 na 10, velika akcija, velika akcija. Kod Hande danas ovdje, biraj, biraj. Nema čega nema danas ovdje, danas, biraj, biraj. Sve po 10, sve po 10 ovdje. Ženska, muška, majica, 10 maraka, šorcova po 10. Zvolite. Samo 10 maraka majice. Danas se rasprodaja. Biraj, biraj. Sretno drug sa prodajom. Ajde, hvala. Sada bi bio. Samo biraj, samo biraj. Od 15 na 10 maraka ovdje. Od 15 na 10 ovdje. 10 maraka birati ovdje u Svaci. Vi ste ovdje porobu i on ovo brati poslu. Četvrtak, ja sam je, samo brati. Zemir imaš ova dva, ali stop. Daj, meni tamo jedne patike, pa da cijene. Daj dva. Evo pa je to. Ja, Boga mi djeci. Za Marku, za Marku. Marka torba, Marka torba, Marka, Marka. Traj za Marku, traj za Marku ovdje, traj za Marku. Biraj! Traj za Marku ovdje, traj za Marku. Biraj, traj za Marku ovdje. Putnik, sagni se! Pa svino je. Možete vam to?
Sve je bilo sve. Na gol. Jedan karter, ovako kartera ovako je dole nije. Džab. Ajde, i ležaljka i stolica. 20 maraka. Neće. Nikad ne vidim. Pomogite sakatome, Bog vam djecu svoju. Šampionstva, pako 3 varke. Ne znam koja je. Mogu je finio 70. Pitala sam.